Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan ka di mo't nagtulagan nyo kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. At da kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Ada impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, amangan numabangkrap ka. Kat mailumlum ka iti utang. Narigatan. Naorlan mo't kini Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro manan ti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambannog da nga agisurusur iti lako da. Kat adala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumaknang nga dagos ha. No siyak, dya ko narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan nante. Saan na ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtod kay kid dinitigat katanga kante. Kan tinapay mo na. Katay bayad mo nga ay. Ay, nailista yu pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan tilistaan nyo dito itersina. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersena. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori ante. Urag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay terapaap na. Amok ti makontento iti addakan niya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kapsat mo. Ni Lori, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw. Mayatan nanti. Anya to orasin? Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta? Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, no sana marispos na gito. Ano santa pay laang lakay. At dapay mo't di 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutagla ko. Anyat ko am diti balay Lore. Imayak tamang tedak ko maitinat ang manang.
Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinateng daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti si ka. Isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanen amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kamsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak malawatan ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amo man magkadagiji nga agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan kadakwada. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maala ko ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adda mo na analaklaka apagangkatan itinatang amay lao. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti manotawan, nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanag. Bakit? Gimatang gam daluri ti lugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo second hand tayo dyan. Napintas pa yung mag. Ne, nangalaan da kumangay ti inggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Hingkay man sumukmon iti araken. Bilibak launay kun kalori ka anakan. Ininot matlaengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Ay wan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyaw. Wan anti, tapno malpasan ti balay mi. Wan tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas itisigod no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay,
Pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan yaw. Manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidak balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang. Ay na, ading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti ada kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. Ha? May samot anak yo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday tama na. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man itikas ta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan yo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak nang da no kas di nga agpaskanda. Ado, timakan bakit? Numatay da di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray pupo tanda. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, may tugot da nga raw, ti kinabak ng dano matay da? Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat, agpay sumatante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar, no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? Noan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Ay, day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang anoan niya dait na. Ay na makapadanag kamot. Kapailak daytoy bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dait na arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin bigat bakit? Api nga inton bigat pa'y laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho itilugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan itikas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iya ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge idi kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iji balay. Ay, dakal ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pa'y laang nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayon titimakder amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Sana, na-ospital ay ante. Wan,
Kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daitan ti bagbagak. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasano maragsakan nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan niyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karma iti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akastamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan ay akaguram, ida? Masya naklatamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan umakaptan da iti sakit. Maibus mo't laang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awanin na. Urayan tayo laang ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon. Tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pay lati makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itaabulan. No saan ako man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo, bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan ka matlaangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo iti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. June, ayan mo. Abay bakit? Kanyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Ha? Bakit? Natalimudo ako matan! Irma! Ang mga noda ti extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano. Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa'y naibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya. Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadaktakas pwede mapasamakin ka. Sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da.
Apay ngay nga taadida masidag kada kami, ante. Babain dalakit di kada kayo, balasan ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kabsat mo kaanakan. Kasapulan dati tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Ay, narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makaptan na kiti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakita kasi lulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini Auntie Tiri ang ama sakit ka. Apay mat adi ka nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababay na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakag laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang? Agyaman noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Di mo tagibasitan ti kabaulan ti kabsat mo. Suportaram kit ditan yaman na plano na takas tatag kakabsat, agtitinulong kan agsisin no porta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Uy, Marlene, asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga no pagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya Kaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, Kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti day babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw tiputot ko. Di siya kuma timang suporta.
Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan, nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgaya man. Uwain, Marlene, anak ka. Alam dati ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwak kami ni ti boses mo. Iso nga inawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katunan, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat na. Iso saan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sumbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyaman ak Marlene. Datang arod na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay jay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan akapadpada man ng JX mo day ta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masabak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tameriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Wen abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak iluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti day ja Kaloy? Wen abi. Ala, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko.
Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarak tamanin to nadandama? Kwa, ang mga noado pa'y ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito tikayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Sunganas ko lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho sa tanto agsara? Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalak mo kanya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumabakan. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Juan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensyakan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaan. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawan. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Pingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo akasin sinarak ko. Alalala. Wanin. Katanya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umayak yung tunbigat iti balayo. Urayan da kijay. Rabin. Ngamawan pa'y tinubyo manak ka. Kura man no umay ita. Wan nga rod, tatang. Ngamurayan tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahe na. Adala siguro nakataktakan na, tatang. Woo! Tao ba? Umayak man! Ha? Woo! Agda magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay, tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan da ita, bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas ay iti da ita. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak tiyakin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka, Marlene.
Wan, tatang. Pakawanan da kami ko. Ano kasta? Anyang iti plano nga ramidan, bro. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Alang araw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan a panawan baraw. Wan tatawan. Aring klado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol ng agkasar kamin iti kabitan na panawan. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga ron ti plano ya pa nagkasar. Iso nga ron mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga ron dayta, tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam o sarap. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When tamanumot na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na lang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ro mo, tatang. Saan ko makontak? Sapay agsaksakitan ti tiyan ko. Aga nakaksamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, Ang sasaro nagtipan ang sakit na. Alalaga raw, mapantang nga rin din sa hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan, ngumawan pa'y laang mag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman nak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Talwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan nasungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam. Ngamada ka mulatan dito balay kalaw. Masadutak nanang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain. Tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inong aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang.
Ada ka din ni Kaloy dita. Nay, awamat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan dita aya. Awan nga rod nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jakam mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh? Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Lito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi abi. Nabaratak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsumbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk ka Kaloy. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwalayo. Nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka din itinagbalin ang desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at naagsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman nagtatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na may lawan. Narigatan. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpat. Sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene,
Agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanuk na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak Barok ha. Nakasingsingpet ka una iti anak to, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, maragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan namut lang dagragsak. Ken maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang.